U etnoklubu odňate od Zabuca programa u Romikoh noci muzejoh byla pošvecena 65. ročnici ruske redakcije Radio Nového Sadu. Posle kratkoho informovanja publiki o istorijatu i nastanku radija, ktorý znamená, že u stvari patentoval 1878. roku naš Nikola Tesla, on je tvorec radija, rozvoj do, povedzme, počatka emitovanja u Jugoslaviji starej i već ka posle vojnovi počatok emitovanja na Radio Novom Sadu okreme našej ruskej redakciji. Včera večer u Dome kulturi u Kocure otримавши гуманитарний концерт. На Схатській совіт у местній заєдниці, хто ще отримав скоро до 10 днів, коли був час, коли були тоді поплави, ми ще договорили, принесли smo zajednicku odluku da pomogneme dajak ugroženim u tim nešćestju. Zdumali smo da otrimame humanitarni koncert, jak od humanitarne veče, po nješkaj večer muzejoh, ta mi tiž tak učestvujeme z programu, u ktorej učestvuju Šitski kulturno-umetnički društvo za Skocura. Учасники и нашчивителя гуманитарного концерта вjedno помогли подручом котрі потрафені з озвілєвами.